Shubor nakaslem jong unongsan hima. Muay Thai Association of Meghalaya kalawan syakmat ban penbena bagi kat nyomut kirang yelek kai kila pendap ban syak pentebit ki coach halor ka one standard Muay Thai OSM level 1 wala penong ka United Muay Thai Association India ha Kerala Trisur nadu ka khat riu hadu ka khat ndai tarik unai weng arajar athulai kani kalawan hadian baka International Federation Muay Thai Association kala penbena yakitiki coach kini kilong ka Mary Christine Uriang khat arkan Calvary Warkalo Khat Arkan, Jubanian Miliam Ngap Khat Arkan, Daniel Nongsiet Khat Arkan, Valerian Marbanyang Khat Arkan, Bansaknam Kerpang Warkalo Khat Arkan, Edelbert Yaraplang, Ringdong Singi Khat Arkan, Teiborlang Marbanyang Khat Arkan, Penekbor Miliam Ngap Khat Laikan, Jeffrey John Nongdhar Khat Laikan, Blasebor Kharbuli Khat Laikan, Alfred Watgled Riatam Khat Laikan, Ibor Singli Khat Laikan, Pensuk Sumer Khat Saukan, Downy Nongrum Khat Saukan, Paul Ronghang Khat Saukan, But Angelus Sun Khat Riukan. I believe sometimes we press when a support, what they will think about population happening from Kubar to my Thai, Kumba POE, Kumba to my Thai, Korea, Mataki Pau, Kiwa, Jane Bati. The Hane Tasni is what to me, Nakum, Haju Kupor, Pusted, but Haju Kupor. Coach anong pula job kubur napo ifa kumpul mungkat dia masuk nompa idon ni kena taksi berpa yang kading ya ka brom ka Muay Thai fusion napo ka fusion bro hoi wala ki nomor sembilan poin dan dari kelompok ini kena ini nilai pensiunan napo Meghalaya membakan nyomut kena pensiunan ya kaneka OSM na level coaching buat Terni kena ini kita dikritik belajar punya shift entah yang mereka kredit kalau barang kena ki don kena thai armut bagi armut penata di daki bakat satu di sedang tengah squat kuliah ni dan kemudian YouTube ni YouTube bahagian Thai Association ni ke Muay Thai Association of Meghalaya kemudian YouTube bahagian deketing of martial arts martial arts dan YouTube kumbaga day ka arts at Williams kata day ko ga day ko ni juga ni juga Muay Thai kata day kumbaga Christian dan ini kisah tuli bilang nanti ko kung pare kita di monggon di bidang di jong ro berkong ide ka honor ka art traditional balai respect usaha budaya excellent buat fair yang ni ga jilakan Muay Thai kemudian kalau sengru hapo Thailand tay po bangkok nak kalian ini dan kalian tak special saya sih dengan lebih biar ilmu kena ini Malaysia cinta yang ketika OSM lebih buat kepala organize dari United Muay Thai Association of India Yuman bakal belum hak setiap Kerala belum ada handre teri haru handai membuat ajar pula bagi keteng gelong ini ru Mary Christine Brian Suhayen tak Calvary Warkalo dikatakan Junan Melingap dikatakan Daniel Nongsi dikatakan Valerian Marbanyang dikatakan Bansaknam Kerpang Warkalo dikatakan Edelbert Yaraplang dikatakan Teiborlang Marbanyang dikatakan Mantai Kithalai Penekbor Melingap Kalaikan Jeffrey John Kalaikan Blasebor Kharbuli Kalaikan Bang Alfred Watgled Khat Laikan, Ibor Singli Khat Laikan. Tengidan ini Pak, yaki bila di senior ini bentuk Sumer Khat Saupan, Downy Nongrum Khat Saupan, Paul Ronghang Khat Saupan, Batmonga Andalusun Khat Rupan. Begini tiba Khat Saupan bila di Astar dan Master, tegani kebahan Rupan kebangan Yonta lalu kumpul mukat ini di Silver, di Silver Mungkot dengan mengaji ini yang ini nanti ini Mungkot dari Gol Mungkot. Tiap mereka benar melawan itu, kemudian lawan sementara lawan di Grand Pasar lain, WB Dr. Shaw, Grand Pasar, Ban Ruit, kita di Grand Pasar, Ban Rupet ini kita buat training hapo kejelas ini hapo kejelas kori ini hapo Kerala. Nang
kata lawan ru masaki dau presiden dau sekretari jongka IFMA bude platform buban hukum sekretari yang tega federation te nasional bersyukur bersyukur dia buat boleh masuk hampir ke besar dan betai setiap yang kemudian kurs. Working for a long time to develop a modern educational system for athlete, coaches, manager. The system is based on different level of proficiency for everyone according to their experience and acquired skill. OSM does not discuss technical aspect of Muay Thai only. It includes many occurs in different domains. Other than Muay Thai, Lok Muay, Wai Kru, and Ram Muay, OSM discuss anti-doping, fitness, psychology, physiology, sports injuries, nutrition, ethics, safeguarding, and even history. The system is divided into two models for each course, a theoretical model and a practical model. The models are delivered by educator and Ajahn that are at the top tiers in their domains. At the end of the course, all participants will be officially certified as IFMA official coaches, managers, or ranked athletes. The IFMA Culture and Heritage Commission, established to protect the cultural roots of Muay Thai, is made up of leading Thai masters to deliver practical and theoretical model in their field. For the other topic, academic speakers are invited from IFMA partners such as WADA, ITA, IOC, among many other organizations that organize IFMA. In collaboration with WADA, IFMA requests all coaches and athletes to take the adult online course are compulsory requires for the OSM certificate. OSM is a continuous educational system divided into specific training track and timeline. The L1, level 1 certificate, will be the first introductory level. Level 2 is the intermediate level, and level 3 will be for the expert. Kung mengintip ang nimo ka IFMA, International Federation Muay Thai Association. Kalabu kanang yang ni ko OSM kanang ba hapo ka IFMA baru kot kibala. La yang dia kurs OSM kila dan berkerteng hapo ka IFMA. Kemudian ai muksa baru mengi kibala dan ni la filale ka website yang IFMA lap berkerteng jo kini ki bala pendek ka OSM insadan ente. Kedaw kolong ba gilalap ka IFMA kekuat permanra ya kawai ke standar Muay Thai. Nomor pun berfitip minta ka Muay Thai kalau ada terhenti ban rung syaka Olimpik. Di dena tak ada penyiaran kat ke Muay Thai habaro ke perthai ke IFMA kelas nai ke course M1 standar Muay Thai. Ban milong ki ba na apo ke India kani ke level 1 ki ba dep ki kena marane kilong magi ki ba nungkong tam na ka India mo gidon ngiyabon te re na ka Meghalaya jeni kilong ki ba nungkong tam bala recognize ki bala kerteng bat ki ba license daga IFMA ngapo India ngai song meeting ban organize ban ikran ya ka IFMA bakin sen di bakin ha ikini ki kiran masa bakin ai training bang organize ko India na bungila ban kintiu sipang ya tane ko bede ko OSM jadi ba ka tinggal ru lawan la saki ban batai kin bola de puli unta busuk ure masa kiran masa te lari syai itu bahasa Arab dan terus nakali untuk sekretari beres info batai kata tiga sini marki kejungan coba ini beri unda kalau kepala rangi isim jaga tiga OSM lari gile sebuah kalau membalai sepasan tahu USD tentang lain keren ya ketika federation nanti forward tapi kalau ada pila murah kembali lain sepamun kemudian diador tadi terkadang yang menjadi jile OSM ini kepoi kat level berdor tapi kalau alhamdulillah kalau membatang sispa naik tahu USD ya ketika kurs tapi ini layu orang yang OSM plus layu orang yang ketika hak gede tapi so menaik beli ya profit yang ini di state berubah buat hantam yang ketika organize nanti nampak Kerala
Kemudian Muay Thai Association of Kerala Apa penyanyi yang grup itu Tinggal malum dan gimpalat tim tunai ya apa sos pamut dibelewat benar yang ismaru lesaki badla so kemen haru sikade ba layo pendek yang dikurs ha bidai bad hakati kesini tengi nak yang kepegelia lada nanti besip yang berbuat kalau boleh benar kertek tengah ngabrue lada pendek yang berbendu menangani hubungan sepo Turki lada besip berbendu ini kena dengan benar di Brokat ini kan remote kemudian dilatih yang ketiga level 1. Jadi benar yang WhatsApp kalau pertama tambah atau kata apa begini aja ini borok dia borok ikam bang ide ikram ustaz dan borok ikam bang ide kita di coach yang pemain teu sekretari wakrat pak ini batok syak makido video dibakam lagi long hak atau bodoh kebenaran mereka sertifikat kan sepuluh bah DM bagi bela itu dari Ifma yang ini OSM ini belah betul bercukup mengide keren star yang tay yang kamu beruban bersya dan betul dan ada di sertifikat pemutar ter dan nak kalian juga dulu nak kalian kimi juga dibuka hak training syariah yang syariah semuanya kemudian bersih dulu bah idon syasmit idon sebelum idon syapo nusla idon semongro idon syapoy idon semirang idon senangstoy labun idon kini kena kini badan dan kekus kemudian lapan ai hikai nah kita tenang umno bandilekan kita dan karena dulu bagi kini kita habis kita ini masalah dan ini bagi kuat chip bangsa jilekai asal betul di chip betul chip yang kedua jilekai kabalapam lengai kabala itu dan SOE mat badan apa kalumpe tengi Muay Thai kita seorang ini seorang ai boleh dan SOE kabala itu ini yang Muay Thai hak ketiga Olympic Association of Meghalaya dengan riding part ini kebagilan kecil kena ban warna sebut nak betul kamtap UPI kita bio scholarship nata bio kas award umai kena tengah menakan ini bio di internasional bio pedal napo Abu Dhabi bio pedal napo Malaysia bio pedal napo Thailand nakane teso naik play ka government kamtap ya ka yang star sport kunju uji star bat kunju directorate balik pakai drenlak jogan ke MSE ngelayo sebut kena ini ngelayo ban sebentar yang tekas award laku pasal berikut beliau tekas award bat sana kumasan kumpulan berkumpul gimana yang lain dalam takas kursi